Mayroong hapon mga kaidol. Ang oras ngayon alas 2 November 16 mga kaidol. Shout out ko diya sa akong pasahero gay na nakasakay sa akong tricycle na buotan o guwapa kayo. Shout out sa imo diya Miga. Ipagpatuloy mo yung kabaitan mo ginawa sa kapwa Miga. Mali pa yung Ginoo ana Miga, maayo na imong gibuhat na nakay kasing-kasing makiluyon ka sa imong isikataw mo, share ka sa imong grasya. So mas daghan pang blessings moabot sa imong mga idol. Daghan salamat sa imong gibuhat sa ako gayna nga imo kong gitagaan og lansones karon akong kaon-kaonon. Salamat kayo. Inauton ta nga ingon ana tanan unta tao nga musir sa ilang grasya na kasing-kasing pusong mamon nga mangiluyon sa iyang kapwa. Muna'y ganahan sa Ginoo mga kaidol kay pag magtinabangan ita mga kaidol, magbinahalay feel sa Ginoo mga kaidol, mga anak kita niyang tanan mga kaidol, malipay ang ginawa ng mga kaidol. Salamat sa imong kuan Miga, salamat sa imong lansones Miga. Salamat kay akong kaon-kaonon ko mga kaidol kay dugay na ko wala ka kaon og lansones. Taga bukid ko na dagan lansones sa mo dito. Unya ako namang mama nagbantay-bantay ron dito. Kabalo iya po ibaligya kay para sa iya pong mga panginahanglan dito, mga bugas ana mga kaidol. Dugay-dugay na ko wala ka og lansones karon gitagaan ko sa akong pasahero kay nang guwapa. Shout out sa imo langga. Ipadayon ang imong kabuotan ngadto sa imong sikataw langga kay kanay imong grasya karon mas dugangan pa na sa Ginoo kay magiluyon ka. Na kay kasing-kasing nga umunawa sa kapwa. Salamat sa iyo Miga. Wala akong lansones. Daghan kayong salamat. Ngaon ta tagaan ka daghang grasya sa Ginoo kay para daghan pang tao nga imong matabangan. Ipadayon na Miga na tagaan unta kag mayong dagan sa imong paningabuhi uban sa imong pamilya. Tagaag healthy nga panglawas, tagaag mayong dagan trabaho sa imong bana. Safety ka naman sa Ginoo, tagaan mo dagang grasya kay na kay kasing-kasing nga kabalo ka maluoy sa imong sikataw. Salamat kayo sa lansones kay maka-snack ko karon na ako din yung isa Boulevard na pagligilid. Akong snack ko ni karon. Salamat sa lansones, dagang salamat. Bye bye Miga, shout out sa pangalan nimo ako kabalo. Kung makita mga karon ipadayon na imong mayong gibuhat sa imong sikataw kay para nga kuan malipay ang Ginoo. Tagaan dagang grasya, masobra-sobra pang grasya kay makatabang mga ngadto sa imong sikataw. Kumano to? Bye bye.